dio naše obrane, recimo tako. Ovoga puta nije bilo prekršaja, pa igrač Atlanta Hawksa otišao do kraja, ali evo, preko Dirka Novickog I ova reprezentacija postigla uspjeh. Vjerljivo izdanje, ali naravno tek je 5 minuta iza nas da vidimo Šarića protiv Novickog, ali ide trica za Šarića preko ruke. Šarić koji ima slobodu u ovakvim situacijama kada pokupi obrambeni skok, krenuti naprijed, otići do kraja. Nije prošlo iz prve, ali i sasvim sigurno da je Dario danas bolji igrač nego što je bio prije. Ovo nije prošlo, druga Rudežova trica, međutim naši se sad nisu najbolje dolovo. Se ide na duži napad, Stipčević dobio blok, Stipčević produžio za Šarića i Šarić zabio. Ovo je, Marko, momentum koji naš... Meni je uvijek zanimljivo ono igranje zone sada prema Šafarciku, dok je Lafayette taj koji pazi na Šredera. Međutim, Šreder i Novicki su to na ta pick and roll igra. Bravo za Šredera i Novickog u ovom slučaju malo prije, ali bravo i za naše mlade igrače. 2 od 5 mu je sada šut za tricu, ali još bolju stvar Šarić radi na drugom kraju terena. Ovo je ono što ne samo da diže publiku na noge, nego sigurno diže i Stipčević, Simon, Bogdanović, Tomas i Žorić. To je naša petorka. I evo sada Novicki. Danas ponovno pokušaj individualnog rješenja, ono što Šarić ima. Igra jednu jako dobru partiju, što je najbitnije, on je konstantan u tim svojim izgledima. Vrlo zanimljivo rješenje Šredera između dvojice igrača. Bencik nije zabio.